cete cya mbere cy'Abetesalonike igice cya 5 umurongo wa 23 handitse ngo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira azosange umubiri impemu n'ubugingo vyejejwe bitagira agasembwa. Ashaka ko uyu mubiri twambaye uyu nyene n'impemu ahaco kimwe n'ubugingo ariyo maraso bizosangwa bitagira agasembwa bimeze neza. Niyo mpamvu ubutumwa bw'ubugorozi bw'amagara mazima butegerezwa kujana n'ubutumwa buheruka bwa Mariko 3 ngo bitegurire abantu kuzosanganira Yesu kuri wa munsi. Reka rero ndababwire kujya mu gihe gikwiriye bisobanura iki? Ni ryari umuntu yofungura? Ibyanditswe bitubwira ko dukwiye gufungura inshuro 2 ku munsi, no kuvuga mu gitondo no ku mugoroba. Ibyo bishobora kugaragarira mu kuntu igikoni cyo mu ijuru nimba kinabayo Imana yagaburira Abisirayeli manu mu gitondo no ku mugoroba. Ibitabo bikatubwira nka Gerison Divine urupapuro rwa 11 no mu gitabo bita The Ministry of Healing mu kigo kivuga ngo diet kurya mirire, baratubwira ko kurya 2 ku munsi kandi hagati y'amagaburo hagati yo kurya n'ukundi kurya hagacamwo n'imiburiburi amasaha 6. Ibyo bintu ari byo byiza. Ngo rero kurya mu gihe gikwiriye no kurya mu gitondo ukajya no ku mugoroba, si saa 6 no mu ijoro kuko ibyo byobyo byazanye n'abasirimu. Bifasha iki rero kurya 2 ku munsi? Kurya 2 ku munsi muri icyo gitabo Gerison Divine haranditse kuri iyo page nababwiye ngo ça améliore la mémoire et l'intelligence. Bifasha kwibuka, ubwenge buribuka kandi bigatera ubwenge kujijuka. Icyo ni kimwe. Kabiri, fortifie les os et les reins. Bitera inkomezi amagufa ndetse n'amasigo. Augmente l'énergie et diminue le stress. Byongerereza ingufu umubiri kandi bikagabanya guhangayika stress. Facilite le contrôle du poids. Bifasha umuntu gukontorora gushira ku rugero gwiza ibiro byiwe. Umuntu ntabe ari mugufi ngo acagira ibiro byinshi, ntabe ari na muremure acagira ibiro bike. Oya, kuko ibiro umuntu akwiye kubigira hisunzwe uburebure apima, hisunzwe n'imibereho abayeho, ariko kandi icyo mufasha kubigenzura no kubishyira ku rugero rwiza ni ibyo kurya 2 ku munsi. Diminue le cancer. Bigabanya cancer mu mubiri, ibintu bitera cancer mu mubiri. Maladie cardiaque. Bikingira umuntu kutagwara indwara z'umutima, bigakingira umuntu kutagwara indwara z'igisukari diabete. Ibi nkuko nabibabwiye muri icyo gitabo nibyo twovuga ko ari iby'ingirakamaro cyane umuntu yimbura mu gufungura 2 ku munsi kandi hagati y'igaburo n'irindi gaburo hagacamwo amasaha nibura 6. Kandi si byiza ko igihe umuntu yafunguye nyuma y'iminota 15 ahagiye gufungura, ntabwo ari byiza ko abandanya kurya ngo ave hano akatire hajya mu kigori aje hariya ajya ibindi hirya gato yaguri ijyandazi hariya hakurye inyuma y'isaha 2 ajya ibiyoba. Oya, ahubwo umuntu akwiye gufungura agaheza akumva ko yagiye gufungura, hanyuma akabona kujya mu bindi, akongera guhurira n'isahani ku meza hageze ku mugoroba. Kandi umugoroba ni igihe izuba ni amasaha 3 abanziriza ukurenga kw'izuba, uwo niwo bita umugoroba. Hari amakosa akwiye kwirindwa mu bijyanye n'imirire, kuko twumvise ko twirinda mu kurya, mu kunywa, mu kwambara, ariko kuri uyu munsi ho nahisemo ko tuvuga ku kurya no kunywa gusa. Wirinda, ariko wirinda we yirinda muri byose. Mu makosa akwiye kwirindwa harimo ikosa ryo kuryagagura, kurya buri kanya, umuntu akabaho ameze nk'inkoko yenda aratoragura. Ibyo twagejeje kubivuga ko, ariko mu musiguzi igice cy'umurongo wa 16 ho habitubujije nta muntu akwiye kurya depuis le matin agenda arajya, ahubwo umuntu akwiye kugira igihe gikwiriye cyo kurirana.
kuryagagura nibyo bitera indwara z'umubyibuho w'ikirenga, zigatera indwara z'umushishito, kubera agapfundikizo k'umushishito gapfundikira umushishito gatumbere hano mu kameme bita kardiya karapfa. Kamaze gupfa indugwe yasutswe mu mushishito ngo iswi ibyo kurya ikaziragira uko izamuka iturira mu muhogo, aribyo bita ikirunguriro. Icya kabiri gikwiye kwirindwa ni ugusomeza ibyo kurya n'imfungurwa. Hari abantu benshi bagishyira ku meza yabo icyarimwe ibyo kurya n'amazi, ariko igitangaje ni uko bikiri ku isahani byaruwe neza batobisukamo amazi. Uca utangazwa n'ukuntu rero iyo sahani yitwa umushishito yo bayisukamo amazi bikimara kugerayo. Ibyo rero nabyo bikwiye kwirindwa kuko birwaza umushishito. Abantu bakwiye kunywa amazi, bishobotse n'ibindi binyobwa bakabinywa iminota 30 imbere y'uko bafungura ibyo kurya, canke byamunaniye amasaha 2 kugeza kuri 3 nyuma yo gufungura ibyo kurya byamaze kurangira mu mushishito wabirungitse mu mara. Ikindi gikwiye kwirindwa na mararanda, ni ukuvuga ngo kurya ibyo kurya ugaca ukura ukuboko ku munwa ujya kuryama ukifuka. Ibyo nabwo ntabwo ari byiza kuko bitera indwara. Bibiliya bivuga ko mu Musiguzi igice cya 5 umurongo wa 17 haranditse ngo iminsi yiwe yose arira mu mwiza kandi akagira umubabaro, akagira indwara n'umwikomo. Ari nacyo gituma uzosanga abantu benshi bararanye ibyo kurya mu mishishito, iyo bavyutse bavyuka bigondoye, bigorora, nta nguvu, bavuga nabi, umubajije ntashaka kumwishyura. Hari n'abo kuramukanya bigora. Impamvu ari imwe gusa, ari uko ibyo kurya byaraye mu mushishito bidaseba. Rero baratubwiye ngo kurira mu mwiza ijoro riza ryaje, kuko umwiza ukangura izuba rirenze. Ibyo biteza indwara, bigateza umwikomo, bigateza n'umubabaro. Ni byiza rero kwirinda. Ikindi tutoreka kuvuga ko ni ukurya ibinure mvabikoko na nyarya ibitungwa byinshi bigwaye cyane, bigaterwa imiti ikaze gusumba ibiterwa abantu. Ibyo nabyo birakwiye kwirindwa kuko ari isoko y'indwara nyinshi nk'amakanseri n'izindi ndwara zibabaje umubiri, umutima, n'indwara z'imitsi za arteriosclerose n'izindi. Ibinure rero mvabikoko birakwiye kwirindwa. Mu Migani igice c'23 umurongo wa 20 haranditse ngo ntukabe mu gitegere cy'abanona vino yayindi boreza no mu cy'abanyameru y'inyama, kuko imboregwa n'umunyameru uburugiro ari ugufutana. Ibyo ni ijambo ry'Imana ryabivuze. Pawulo we yandikira Abaroma ubutumwa bwiza mu gice cya 14 umurongo wa 21 aravuga ngo ni byiza kutarya inyama cyane, kutanywa vino cyane, kudakora ikindi kintu cyose kizibyaza. Ibyo byose bikosowe haba hirinze indwara nyinshi nk'iz'umushishito, diyabete, kanseri n'izindi. Kandi si n'ibyo gusa, erega no kurya amavuta mu ijoro. Abantu bakajererengesha amavuta, urukarango rukaze, hanyuma ibyo bigaherekezwa no kudakunda gufungura imboga z'icyatsi kibisi. Ibyo bintu byonyine ubwabyo gusa byihutisha kanseri ikigaragaze karipuka ku mubiri. Ariko kurya kabiri ku munsi à l'intervalle de 6 heures, hagati y'igaburo n'irindi hagati y'amasaha 6, kandi umuntu akirinda no kurya amavuta menshi mu ijoro, ku mugoroba akayagabanya. Ibyo kanseri birayicereza bikayinetraliza,
ntiyigaragaze, ntifate umuntu, ntishoke bibaho. Hari n'ibindi bintu byofasha umuntu kwirinda kanseri. Kwirinda kanseri ni ugukunda kurya ivyamwa bifise cyane cyane vitamine, intungamubiri zitwa antioxidant, ukuvuga vitamine zishinzwe kurinda umugese cyangwa ingese. Izo zirakenewe kugira ngo umuntu acereze kanseri ntitare ibifata umuntu irikuke igaragara. Izo vitamine ni nka zitatu zo bita antioxidant. Izo muntu twoshobora kuvuga ko ubu ni vitamine A na C na E. Reka mvuge nsozere mvuze nk'ibintu bitatu gusa canke bine bishobora gukuramo izo vitamine byoroshe bitatugoye. Ahambere, nk'iyo umuntu ariye ikarote imwe gusa aba aziriye zose, umwembe umwe gusa aba aziriye zose. Iyo umuntu ariye ibiyiko bibiri by'amahoke anacishijwe ku muriro aba aziriye zose, canke akarya ibiyiko bibiri vy'intete z'ibihoke, tournesol, ibihwagari,